Okay, so today is January 24. It's Monday. Shout out to all my students of Alicia Technical Vocational High School sa grade 10, Mathematics 10. So, naghimo ko gamay nga video to tell you nga aron nga ma-check ninyo ang inyong answers sa quarter 2, modules 5 to 8. So ako mong tagaan og mga probable answers. And just hope nga inyong tan-awon ang inyong modules sa quarter 2, 5 to 8 aron inyong ma-check ang inyong answers kung okay na ba i-pass. Kay supposedly ihatag yun nako ang mga probable answers aron pud mo dili mo kanang maglisod sa pag-answer sa inyong mga modules aron gyud mo makapass. So there is no reason why you cannot pass your answers in quarter 2 modules 5 to 8. Just hope nga ang inyong mga modules wa ilupad sa bagyong Odette. Unya bisan pag nabasa na siya, sure kung nga nagdikit na siya inyo lang na ibulad, I'm sure nga masiparate po na siya. Anyway, murag dili gyud ta ka sure og mabasa ba gyud ng text sa maong mga modules tungod sa kasagsagan ni bagyong Odette. Nagpakawalang hiya si bagyong Odette. So, I will start my quarter 2 modules 5 probable answers after this. So, standby lang kayo. And just hope nga you will follow my blog so you can check your answers through this vlog and you can pass. I am sure you cannot pass this coming Friday because beginning today we suspended our class until January 31, so we'll resume on February. And to tell you frankly, nga we suspended the class but we will have to add another week for the school year 21-22. Mao ni among nahibaw-an nga nagsuspend tag usa ka semana for our classes this month, but we will have to add another week for this week nga atong gi-suspend ang atong klase. So, again, thanks for watching and please do not forget to subscribe katong wa pa maka-subscribe and hit the notification bell aron nga ma-update mo some of my videos labi na kay maghatag ko ninyo og probable answers from quarter 5 to quarter 8. Thank you for watching.